Kofia do mo wani ofa nema tra nyese me jeje no but wo hu nema tra sa mistakes ne ba wo ho a wo dan be sa kokko ana ka afa no so nye wono nko a o nipa biara wonam asase so ase no even wo a wote hoyi nya bambo nyam som na yesom no po ho bai bin petro duro jare besekanduro ya wo wa enkom sa nyam na me fa nya agro enti attempt ne ba first no e kire o nyam ne dia bokoko se me bo ho bai wa ha but nipa no wa plan na cho so obeti ne ya enti se wa plan ade na wase wo ye wase fa kire eno nti na odi fa Abraham se to duro na eye we ya o me she eno ahemfo no be je foken ahemfo no go dealers no o se wo ye go dealer wo tan wonam wura mo da bia eno de mentina wo se eye duro eye bosomo to duro na se kanduro man kabida nipa korona ye na adwen se wa kunu a you matter how o man kwan man ntina sa ase so a na ye wo dem bi wo ho di a ka wo de wu ya nkaye itu bi na abopo so bedi ni sa ayi obi na abopo se wa ye first attempt na ye se na yere ye se we me boa te wana na wo se koye ntem enti mane mfa wiase ne tra Kofi Adoma wonwani ni mane mfa wiase sai tra wo so ono opere me ka so opere bibie ni opese okofa Abusia se wo ba Ghana ye media space na ekamia ye se ye nyina ya butu yi pa a ye re ahoni nyina ene ye bra pani Kofi Adoma wonwani esan ya ababe sign no na ensemi ebeto monten so no ene ye Ghanafo obia a kire na dwene ewo hu ahyase no na nke nim se o we ye bibi ketu ebi keke na ye Kofi Adoma wonwani na so e free se ne video ne beto monten so no ye hu ye ne ensemu a ebobo ba e de fa ho ye hu se na enye asem bia keke ne mum e ya asem a ye mu odu a ye kire se Ghana esikafo a obi te se Ibrahim Mahama mu nyina akom akoyi sika e de aboa na so bia se sei situation ne du no e koma ye se ye de fund bi kwa ba beto abonten a ye nyina ye keka ye nsase na ye raise fund e de support ye nua Kofi Adoma wonwani eno etna ebi mu e kire se ade ya ato Kofi Adoma wonwani sunsum semu wom enye bi keka ho na enam so ama sase mu nyina ato no ebi kwa kire se woni bambo enkomo ne de se nem kan no akwakoye bebre abusua mensaka Prophet Abraham ewo menchen ha ye ne no eba betwe enkomo ntika ho nema Prophet Abraham akwaba Prophet ema akwaba meje osomini abakase eja bibia abokode adumura wa maya hode ne nkwane tumi for so bia ye nya huni afi 2025 ye ho den sechro kongo Olifo meji de se Kofi Adoma wonwani nsemi ba yi watibi my friend on nyese matibi okay my friend direct na da bia me bokoko kire Ghana nyame som Kofi Adoma wonwani ofa nema tra nyese me jeje no but wo hu nema tra sa mistakes ne ba wo ho a wo dan be sa kokko ana ka afa no so nye wono nko a o nipa biara wonam asase so ase no even wo a wote hoyi nya bambo enti ma me no won ka asem we ansa na ye bi sine die ni okay wa un sa de we one way every week bia me dware bujansa me yes me wo ahaban a me di guso ene sunsum ne ma me di guso de dware every week the entity sa na say nipa bia was wo silence voice every woman be me bu police ni bi gu ho eye aboa kwa korpon na silence spirit no eye ade a eka na woche ade aka nansa na wodi kan yere bi tumi bi ada ka kire wo se ade bi se ne nam so ere eba okay wo adwuma wo yi
enti saa spirit no yamfa nware na wonam sumo a wo bre ti John chapter 11 verse 34 tama Martha ne Mary ko ka kire Jesus Christ so wadam Lazarus ne yare na bra no wanko wo delay 3 days ekọ sunsumo grounds ehwe kwan ene edom no akuma na o ma dwen okwa ade na bisi to wo ma dwen se Peter mo kache Simon mo kache ye kwa mbesi abo mo do mo kache Yesu Kristo ne direct the 3 days time na mo ba no o kache na wo mo se asuafo na kache mo maye ni na chinkwa na yi na nkowu because o ma kokwa makoro na di kan hu se o mo be ye niema akoro ne mpe no koro di no mo mpe te sankofo ye san hu ma ibe ku Jesus yes susum nyoma. You see, nyam somna na ya fa ne se we ye say ye duro we anteda bia me kasa me ye duro ni me bosomsom ni me pe odifo anka odifo asem me say me ye bosomsom ni me ye duro ni mani je ho se waka kire me se me ye duro ni ana me ye bosomsom ni a de kan de fa koma nyankopon ya me ka asem bi se obi se ogu aware a wonya papa wo mfiri nyame na yakoko Matthew chapter 19 say Jesus said de nyankopon aka bo mu no nipa ntitim na o ka Proverbs 21 verse 9 wo se obema ba ko betena dantifin eyese ne se obakọ akofa oba ntokọprofo na tena dan ba ko Ephesians 5:22 wo se oba bra ho asem okunu no okunu ndo 1 Timothy 2:11 o ka na wo se oba omunu kunu ko awo so arade ba gene krama na wo na wodam now yes awar guani ho nyankopon ne Satan ne te heaven ana Satan start so ha nyame na nyame esapelete no se ne enye ne yere no enye ne yere ne Satan okay wose nya nyankopon yere ne Satan se me wo ba na me ba ne place tobo na me pam ne firi me fia na me ye sofo a nipa bi ho obejeje me sai wose de me busa o se me ba no sisi me na me wo na oye niema TV station adwuma wo ye na me se me mpe jai na o se enoa na me de meye na me pamo po se me ye sofo nso so se won ka me ma ho ko firi akọ na o firi me nchen kwa na me sware ma no a o mo tuni se ma pam me akata me ye mo abase wa ye se me se me mpe ma pam no se na obebu me afa onye Japan onye Japan te nyame atimi pam na bakan dia na kana yere no wentimi pam no woni se ba modu che yere de se wo kofa na ba bi na ave mo be kabo but the bad ye wan kasa wo black wo moja ente no emu dukura che yere nyame som na ye som no bo ho bai bin petuo duro jare pesekanduro ya wawa enkom sami ma na me fa nya agro te me challenge Ghana se me ye fuo me nkwa na ya me kwa afuo no awon sa wo nkwa akoro me na mafuo no sa fatuo teteme na be sutu se timi sutu a awura tu me ka kire Ghana ba so mo fa soja 410 ma mo tubu ba makma ko bia makma ko 10 no bia ntomara na eno na se wo ka a Christopher ne se o mfiri nyamente na me kotu e wa ba buru mo se bo ho ban uti okay Ezekiel 21 verse number 3 ya Bible say rade wan krante hye ne bohom aw de suma na ekosi na tamfo ano kwan ana nyankopon na hin konwa na ote so no wa draw ade bi te go damo mercury se unante kwa nyankopon ba bia na hin konwa na wa o ya dura wo pagya wo na empagya bi steam be chew yes nyankopon kra bo ne ho ban nyankopon kra wo te he me no wa bo ne ho ban so say bra ko hwed mo wani bambo ni so ana ma me kire wade first attempt e friend say aja ma me no nsia na yenya interview kakribe after that no Janyon Philip say me kono ne koye me friend post odifo bra ko kuma no me friend o se bra one Ghana TV na Jessica pa me friend o se bra GP raza of bra mo ase bra o tire me ka no enti bibi ba ana bibi pimpen so a me mouse tire say this the word
enti attempt no ba first no e kire onyame dia bokoko se mebo wo ban wa ha but nipa no wa plane ba cho so beti ni ya enti se wa plane ade na wase wo ye wase wo fa kire mama nkire wa de woni ma de ya fe no condemn de adwuma condemn ai e ku wira ai meboa o de boss o de spray wira na awu meboa oni ma de ya sa condemn no difo de de ayen wira ade na ekum wira no eno aye sa de wira na ye condemn sa de ye condemn me na maka kire wono enti se wira wo de dware na tutuo na nto a eno no eye duro e wira na de kum ne yanko wira no mama kire wo nyame connect abode no nyina wie ya no wo kire se ofa wira we ni we kabo ma e kire we ofa we ni we kabo ma e kire we ofa we ni we kabo ma sa wira no ye wo wira we ni we kabo ma ekum sere wira foforo enkum ento ba kone sere ni na awu na enwura foforo na esi ho no no na esi ho ana ya sa ba kire so o ti we ni we kabo ma ekum wira foforo esere enkum to ba kone ekum wira na ewo na sere na nyina afefe esi ho fefefefe afefa afuo no ente se wo pane nyina wo to de ekum sere ene de ekum wira foforo no wo hwe we ti mamienu na wo hwe na wakabo na obo we ekum we ni we so kum we meboa eno nti na odi fa Abraham se to duro na eye we yawo me hye eno ahemfo no be jefoken ahemfo no go dealers no o se we go dealer wo tan wonam wura mo da bia eno de mentina o se eye duro eye bosomo to duro na se kanduro man kabida enti ahemfo no ene go dealers no o pese me bene pa o mo ba mama de o mo kosire wa ho we na ma hye adwaro okay na onim etuo no me kwa mea me di kan e ma ye to me na wa to ya na wa me dware ne ya to dware na wa dware ne ya to ento dware na wa dware sa 7 na me de ma wo no obi o nyim etuo kade wo ma ne ba ko pe na wo kwa obi o tutuo no na nto de tuo no fa na sese piese no to abeto ke 7 no bia wana kade enko enti bia so ya let nto to ento wo ye mamere se to ento wo de kofa oba se to ento wo de oba se suo dware to no kwa beto ento wo de to toilet mo to ento wo de bia kade na kan wo de bia 7 bullet no akam enti eno na se wo nipa mu no bi from the wall se kai bra wo ni da wo so a ye tie ho no bitimi de wose no afase bako wo ye se ya wawu ye ba ya wu de o twen se kan no te wo so pe ho aduro engineer etu ye bra ko hwad mo wani udifo ususu say a deliberate attempt on his life and na a sign bi keke ni sign obi na abo no hopo ni pa kora na ye na adwen so wa kunu a you matter how o man kwan man ntena sase so a na yo dembi wo hodi a ka wo de wu yanka ye it bi na abopo so bedi ni sign obi na abopo se wa ye first attempt ni yese na yere yese we meboa te wana na wose koye ntem wo so nyame ya wado wo sika kakra nka obetimi afa so kopetu edu me obedi tu eduru a san a akoso a me de ko sire mu aba 20,000 odi for tu eduru na wa bang wo ye ohene a wo ba nti na me kasa me nsuro wo di tu teteme a nsuo wo de sika teteme a nsuo de ebetu me de so chime ko gina court no wa jele me me madura a obenya me anu no enti mane mfa wiase ne tra ko fi adoma wonwani ne mane mfa wiase sai tra wo so ono opere me kaso opere bibie ni opese okofa obeye senka ye adwuma no wo ye adwuma nkasa na ti o aje se want to send news bia ba wo mimi aba mimi sika me nya ukosire ma mo se ma wura tumi biase ana ma be me ho ko dan obi nsinsisire ma ko siesi ho ka obi mfa nkomede ko na me de aba tumi bia no be cross me ka na me ka ta kura atochima ente saa yo matera se hu se we si yes we stem se we si down two foundation wo we yes we yes osulu kwache no we yes ne niafra wo kwa we da bi si dan nam ho
nti me ame maame say me mfiri nyame maame a wode me tena me da na yembo so me nkono pie bai oda so te ase le me maame owo me se me nya nipa osuro me sentene se ni ma seremu ntumi nkwa yensan ma no me ma yo asayaba oh masa metimi aye tam 1000 asa tena se di anom abibia ntimi ntochela dabi na se wo se me boa me nya sa adopade na Ghana for se me boa me sida ne se Zabila boya gomo o hinene dini David we Assemblies of God pastor Assemblies of God elder o hinene ka kire me se wo ne nipa betime si dan se esi hatena se nti be si dan ne shekuru ne nunyam ana se nana se le wo bia wano aka kire me no me build the house bia betime shirim ho sa wonya me the 2 weeks 2 months asiesi ho woni me de meye me wo nema me de be me ho usu me ka fidi se enko yi me emma what the term to emma what is ka Tibin tenta o bregu te no me se bokofo no ye penuro no eye sa because ya adwene bone wom o jaaja ho a me wadura bi wo ho se me de me ka na o dimin tenta me dia se me ka bia me dia dare ka na be dane ka na no be se be dane police fo na hwehwe me kora na mu se kwan police fo hwehwe me ya me ko twam no mu se me ka me change car na color was spiritual me change car na number was spiritual this me nko me cinema hu se me car no ni pa bia bu car na number be ka se nya number we no ni nyina ye tumi wo ka tumi asem se ye bra ko hwad ma woni aba beto dia se ye raise fan kwa dia support no if se bia adu no ya tete se Ibrahim Mahama abam de sika watu ya beto monten so ono anadwuma pani Dr. Kwaku Oten so in Namomonten so say we use to 750,000 Ghana cedis at their support still. That's 7 point something billion. Assembly year. Dear Yari, yes, support here say no also san koye surgery na say series of surgeries na also wo ye ansa na nani wetimi enya. Yes is the fiasho as nigga ba wonti abekasa wo kire say fund na ye raise no so obi asantene a onhwe so wonni kapra na asempo a emfa mo akofia do mo ni free say oboa adoma hene e ma no so retia wotumfu enti ne atokofi no nananom abosom ene de asotwe man oboa kofi adoma wanwani no oboa de onye ne ma basa sa sister no kasa as wagene tikọ ofi no de nanim kwana na Ghana for mo so ansem so kani kwan so kwa akọbọ ni din wa ase de ka asem sa afia so ni Ghana oni kwa kora so akọbọ ni din we so wabodam asembia no de na no abeka ne basa tie me mo juma mo yi adwuma wo ya wo yi santini ye bibi obakọ kofa gurisi ni ya obekọ dagoma ya obekọ mampurse ya obekọ farafara ya obekọ wo adwuma wo ekwete se obi ye president o se jo mama kuro bi atochima je so okọ eno nche se odokuro ni nti na okọ ye on the oye se bia the TV station be yere e be peja no okọ ono de tuo kwahye doma hene nsem se fa ko bo na otumfo ana wakọ na otumfo se fa tuo ko bo doma hene so Kofi Adom onye boxer no onye wrestler so o ball wrestler o ye president journalist and the journalist no omo no anytime we pass me ba okwa o de to the page man ni page bebre ba ba hwe omo de ya no enti so wo kwa kasa sorry obi kura ho a o ye bunini but entokwa bi si any others ono otimi pm kasa oh we dem timi se me nkrofo ne difo obi timi kasa enti wono ne nsam ne bi o ya na oba na waka na ba na wakọkọtena se enti we na nya na no mabosomfo bia na di asotwa ma obi a enti Kofi Adom wanwani first attempt no sa time no na wakodoma hene o okay afia so no o be pie be kasa odwene ho edikaye na first attempt eno na kasa first attempt na ba ye no ne twa so o wura sunsumo komo ma be ho ade kwa kire o kan Job 41 verse number 14 ya wo tumi bi wo so me fa na dan chambaran pon nti me at sometimes wo metimi kwapum makotsa metimi de ayi koro
I will be tuaka 10,000. No, they make quapum be 3 days. I did me wapum. So what you call fast ad the end of a fra, name be no charia. Ye did ya pan, I'll be to me so bo. A man feel it da. Nenso, ye ba air yentinin can be called Kayas or be a quapum de Ophinia. Jacket of what dinner. Come baby, said to me, Ben a chain and me to me into what now could draw swap couple now con one man. Ah, boy, why the one man set here, my mention I did you. And be you. So, what didn't say, or Quanawa ma. A po, Yanko pon a control. You know 1-4, Yamino control a po, ma pufa yona. And then a dom. Yamitimi ma po ye D, Mark 4:35. Nyametimi mapoye di Joshua 6:25. Nyametimi mapoye di 2 Kings chapter 2. Apoye di 2 Kings chapter 2:19. Apono control nti we nyame honhom ni na akwa apono ma eye tumi ya kutawa wo de kwa apono mo Jesus kasa mapoye kom je nti na akwa wo ma bi that you wan kasa wonje wo ndi se bi ti wo mo. Okay. Nti wo se wo kofa na wo be dware sa dan chambere mpon no Bible ono nko na Nyankopon kana asem se tankora ben no sene niwa anni se akopem e hwe wiase nyina ato enti esan se hwe wiase nyina ato no kofa sa atumi no na ade bi wo nsu na o yam na wo dware se kim wodi so kado kofi ado won ko kwose ni kade ara be twa kire ne se kwa se ne beba ka watana na be wonko Odifo ye bre no aye ye de nkomo no ebisi ne ba na sem ben e na wo ka je me ka kire Ghana for so Odifo Abraham aka me ho manya ka se galamse kwankyere masware no masware okay ahemfo embio mo ho e wo tuo ho ahemfo sware entumre kamera obia o se na nkrata loko na kontu sem na ware na juma atofom no tam na so onipa koro freme me line so a ne sabe kame yeah me atwetwe nkomo okay wo hwa ase me line ne da ho freme sisu ne yankasa ya me hire otifo no wahwafo nyina abusia Odifo Abraham na ye no atwetwe enkomo ne ne contact e be go screen no as enkomo bi a kire wadwena na nkire mu bi wo na opa obetimi afren na won no atwetwe enho enkomo mesro won wagya wo comment e wo video ase e dem na fe kai so be mi subscribe button no so na de bell no aka ho sa no upload bi ato mu a sa ebetimi aka all the social media handles so kwa e too much gh mesro se hon so be like it na wa share ama wo nwa bi nso enye bi ahwe that good any idia meje so boss yeah Mr. ya from say me old man na san kan hu bio ntin ka mesra kwan kaka na again I'm sorry not this time Free AM home care and nursing home no mo mahwe awo for ma onya kwan yoduman we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwayare sabia na yayi na befie na Free AM home care and nursing home for ya 24/7 won mu abekwa akokrokro no ekwan befa so obefa ni ndro no mu entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na mi pay obutumi krokro busuafo kwa kire wa umu omo wo hefa AM home care and nursing home e wo Fanko Accra and Sawom Road from 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dem dawasepa what's me breso AM home care and nursing home comfort compassion and caring home